Dan meluncurkan rudal ke Israel pada Selasa malam waktu setempat, meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata. Ledakan dilaporkan terdengar di kota Tel Aviv. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan rudal menyerupai bola api melintasi langit sebelum akhirnya jatuh. Media Israel mengonfirmasi bahwa Iran meluncurkan serangan ke bagian tengah dan selatan. Sejumlah rudal berhasil dicegat, namun ada juga yang berhulu ledak klaster sehingga menyebarkan bom-bom kecil ke area yang luas. Saat ini tim penyelamat sedang menyisir lokasi yang kemungkinan terdampak rudal. Sebelumnya, Trump memutuskan untuk menunda serangan ke Iran selama 2 minggu dengan syarat Selat Hormuz harus segera dibuka. Keputusan itu diambil setelah dirinya berbicara dengan para pemimpin Pakistan. Trump menyatakan bahwa dirinya menerima proposal berisi 10 poin yang diajukan Iran. Menurutnya, proposal tersebut layak dijadikan sebagai dasar negosiasi. Pengumuman itu muncul hanya beberapa jam sebelum batas waktu akhir yang ditetapkan Trump. Ia sebelumnya mengancam akan menghancurkan seluruh peradaban Iran jika Selat Hormuz tak dibuka pada Selasa malam. רמב"ם 22. יכול להביא לפה צוות שמשהו, יעשו פה איזה משהו... אז כמו שניתן לראות, שוטרי מחוז מרכז, לוחמי מג"ב וכוחות ההצלה הגיעו מהר מאוד למקום. מדובר בציל מצרר שפגע בבניין, כמו שניתן לראות שגרם לנזק לרכוש בלבד. בזכות הערנות של תושבים והאזרחים והקשב להנחיות פיקוד העורף יצאו חייהם, הם שהו במקלט, ולכן האירוע הזה הסתיים בנזק למבנה בלבד. פה זה המקום לחזור שוב ושוב על ההנחיות של המשטרה. מי שנשמע להנחיות ממש מציל את החיים שלו. המשטרה נמצאת פה כל הזמן, אנחנו ערוכים גם בזמן החג לסדירות האלה, נמצאים פה כדי לסייע לאזרחים כמה שניתן. ומבחינת הרס, את יודעת להגיד מה נפגע, כמה הטיל פגע ממש כרגע כמו שנראה זה חלק מטיל מצרר שפגע בבניין וגרם לנזק כמו שניתן לראות בחלק החיצוני של הבניין ואין נזק לקדור. איפה נפל? עדלה, תקשיבי לי. עוד השפה של שם. Aquí,